ahile tunin hung khom chal kit hitivin CRT Gospel Dark Secret Expose The New Rising Hindutva iti subject hani sei khom hitive sia serious jing ahi kidang jong na sa dingu na lungu jong dong kit ding ahi a subject kahin min put sa dan hi ahin la ipj hi kitchen ta na hin mo di ahi ya chu tuni message hi very emergency siding ta le greatest warning message ay di ka sa ida ono mai ye chun na bon 7 atm chun la ka hin lim so ke kidvin pathinin thungai ding hong zo si chi na le het na pisu ke nang sting ta le satan na to na gim nei ta san cha te puimong na dinga satan in lam akat jing ho zo si kitchen tan pathin hagaw mit wa na ap wan di su ka taw na ai video hi zangawa light om zo wa hi le akit ting le gmfdi CRT thilana to na expose gim nei ta ka hin bol be ding ai aye chu zanga ba light na bo wa la kangai nom na lai we na tinaw ka het na hi ding ai ama wang zanga light om zo lo wa hi le bible subject ka sei nom ho kan sei ki ding ai ta a hin la nang hon zanga ba light na bo zo wa hi le ka viewer ho hin gmfdi thilana to na angai nom be na lai we ti het na ka la ding ai in kan bol be ding ai gim nei che ding ai la tu nya jong gim nei khop ding ai ta aye chu hi ta bang thu hi hoi ma cha jong na la lo di wai a hin la pathin in direction ap na jong hin tin tu nya hi gmfdi thilana to a hi dan ke chin ta imu chi na ban wa tu nya hi athila puwin hoi lai source hoi lai thila lekha bu mang cha hoi lai thila scripture bible mang cha a gmfdi CRT fundamental belief hi aphu do sa ham hi je tu nya ka phun do go ni comparative religion lunglut mi ka hi in ye jun hindu ho le kha bu jang kha we le ka sim jin ai la Bhagavad Gita ka sim lai ta in kidang ta in gmfdi CRT revelation hung ki phong lo si khu bible a ki mulo ai wa amon hangam bel pala pathin o dana ata san peno lungdong ta kan ger jin pen tu nai Bhagavad Gita ko na ki chen ta satanin alung thim ma atulut bi dat kan mu do ai ya chu chi very emergency abandala warning gimnei ta dinga tu nai chi kanam mi te le ka viewer ho ang sa ka in phun do go nei na ta san chu pathin he na ti na thu ta san na doctrine chu bible he na ti ai wa nga bible a sim ning khat cham lo na ta san na pathin jesu yong chu a hlem pa an hi de bible a khat cham mo ding lo ai wa nga Bhagavad Gita sim do dinga nom ki ti chu hi chi kalwala satan hlep na gimnei ho yai la du ham ya chu tu nya ka du sei ding hi gimnei mo mong kidang mo mong hi pathin thu he theile satan na to na khul gil num ho in ki chen ta satan in ku ki te apui mong god dan akidan nai mo do diwi bible pathin thu pan sa thailo bible khellam thila tu seyong di satan tu seyong di ti holoi chun pathin thu agil na nga pum he thailo diu ta chu hi tholoi chun amu mu yo siu aza yo siu akidang asa yo siu pathin da na gial diu ai wanga wantil thila pu wantil lim le mela hung pa nung azui lamo ke het lo diwi ya chu hita bangai tha mang lo di wa chu tu na hi khuwa le muthim akiba lo dan sile pha akidona gimnei dan krista le satan ge ka sile pha kidona gimnei dan pa hi he thim ninga ka ko ni hi we leitul cha te hi so piti ho zum le zalama het lo ta chu aye chu pathin thui sei pi zo siong hi changwai la jun ke tha ba sa chu aya chu bible thu hilin lang gil tan thu sei pi na chi na win pathin thu na sei ati ding anui sa le ke chai abana athilau danu bible ha ki chin tai phone do pai le bible chang ni na ta do win mi na dem be ti ki do ki chai ke yin sei di la ya chu amo hi thilau da nang ki ya thai ki lo satan in a phla da nang ki ya thai ki lo ai ya chu tu na athu ta san le akam chang ma atero zo siu ata san a doctrine bul pi zo siu hi amhon thilho da na agialo hindu religion ho a ko na hung kun hi dan pai i phot chi pi wai le alu hung tha te beta na he ya chu tu nya hi pathin hi chi direction ai aim pu ya aim phun no sai dinga ka ta sani ya chu tu ni pha te ke chan ngai ti ben hi chi thilo ho lo hi i social dingo exposable dingo ki chen ta thilo a hi danu i phun do be dingo aban tal thilo ki hilowa setan pa ku ki min hong pat na
hi chu kuki propaganda a hung lu na abana Bhagavad Gita religion Hindu pen chu kuki la hi the thang ninga hi chi lei tur cha te pathin thu iya sa lo si si ho lo hi ong lep la a inam sungu I hobung sungu I politics su abon chakya hong cho chat ve to ai ya chu hi chi thilapu zum hello pa chiting tala ama nung zui ho si si hi achung wa pathin lung han na achu ding dan le thilhanam si khat rong le hi danu ki chen tai phon do de we ole ave ven ka satan ipi phamani ve hi ti ve thilapu na lep now chu a fundamental belief o ama sanong ka satan avelin sim do king kating hoya hong ko nam ivet di we pathin chun ade dia na to a aman cha nu nu aman cha ya chu thila jong ain so ri ati sila na ichi hi thilatu phun ahong ke pat ti la ya director CRT director nu lam ros in leitula aphun masat pen thui cho pathin chan de dia na to aman cha nu nu man cha ya chu thila jong ain so ati cho ele chi thila hong pa asai chu koi ha siwa hi chula ele chi siwa chu koi Bhagavad Gita inspire bor pa hi chula kidang na sawa ya chu siwa chun Bhagavad Gita asai sa cho he ni cho ya chu kuki mingol iti du ham elo le pathin thu ta san lo ho loi chu hi chi Bhagavad Gita thua chong lep ma amon pathin thu da na ge lu cho si va to Bhagavad Gita bung som le ge chang som gum na khat vo Arjuna pakai chu hin kunei yo silung thima achengi chule ngai to ovama ki si aman adei dan anu dan na hi chi hin khu zo si good or evil aman cha le ahin machine khat ki tol le bonga tol le thei adisla kidang masawa aman adei dan anu dan na mi hi le thilai le amang cha ti na hi cho good or evil chu we dang tilaya leitula director nun asap hui pe ham pachina dei da na to aman cha anu no man cha hiya chi thila jong ahin sol chu siwa hi kit siwa chun Bhagavad Gita inspire bol kit kidang na sawa hi chi khella hi thilana to na ho ai mu de ham so pite ho tunin hoi ta ka sei pi ni hoi ta ke chan nga hi ti ve hi ta bang thu hi koi ma chan jong na sei pi lo de koi ma choko mang iza lo de kin jong ki gong ta ka het na mo ma ka hin se jong hi pon ai na pele kha sim ho dung zu ya pathin in direction in pi dana kamwa shock ka hi cho chi ka sim no achu o choro hi chi sap ho pi hi chi hi bo hila ti kalung thima ngam sei ti sei dang ki thola pang an ti cho he a cho ka hin la do a hi cho lo hi ki chen ta strict warning ka hin bol ipi ja warning ka bol ngam ham aye chu pathina de ja na to aman cha nu no man cha thila jong ain sol ki ti chu hoi lai bible ki sun kha ham hingjing pathin ho doctrine ham hi chi hi thila doctrine hi chi thila chu hoi lai ham ki pan siwa hi chi siwa chu ni pi bol gita ji hi chu la Hindu te moksa dinga lo pi pen hi a chu Hindu chu thilo he ti long ele Hindu scripture siwa hung khulai len na lei tul chu i ti thilana to na hi poi ti diu ham vo thila ho lei tula thila ho thila khat rong le ho tunin pakai jana ko we hung ki le loyon na vai ge ka min ki le loyon tunia hi chi ngai lut na on ma ka sei in pathinin hil thei na hin lai ve ta na hil na lai oi tunia chi ka hin sei hi pathinin na hil na oi hi chi ki hil no hi na ngai da wa na ngol the tho comment la dunga na thila pau azum mo banga comment zum mo hen hu na na pau kit vai le athi te din hi meti ka sei do no mai ani na pathinin thila leng pa chu adawi ya ke phun sai ati ki chla CRT sun na hi chu amo fundamental belief hi lo a doctrine ho akam su wa ko na hong po lo si pathin tu to me be thei ni nga hi chi fundamental belief abul lang si pathina ko na ala dan wa asei se yu cho pathinin thila leng pa chu adawi ya ke phun sa hoi lai bible a sei ham hi ta bang ho hi hoi lai bible hi ta bang ta san ni ngai hi lo ham Sunday school kai khalo yu ham ni neu lai wa Sunday school o jo hon pathinin thila jong ahin sorji ding hi chi ting la chun ni ta san ni te ikil kha wa mi doctrine wa hi chi Christian doctrine mo ham hi chi Bible ta san doctrine ham mo si olon itia thilai ta san dio sei kha sol cha pol hon itia thilai ta san kha dio sei ham vo thilo ho ngai wen na ta san hi Bible ei poi Bhagavad Gita zo hi Bhagavad Gita bung som la gup chang som la ko keiman mi phalo mi chapo mi him to sa ma lo si chu thila in sunga avel vela ping kit dinga ama nup le da lo wa force sa ka bol hi
ทีละเลียงปา CRT นะเสียจูforce ของกิพูนสายที่จ้ะไอ้เลยลายะบักวัดกีตาจูกินลงมีหิมห้อย force หมอนบดำหลอกกระบอกเลยทีไอ้เลยบักวัดกีตา inspire จูก่อยชีวะ incarnation บานาวิสนูหุ่นกินะบานาฮิเลยตัวหลังกิพูนจูก่อยฮิจิชีวะจูเหตุกิจละจริงคนละมินมันแต่เลยวิสนูส่วนกูบรูฮิกิจละน้ำมัวว่าฮิจิเลยตัวจีติทะเลนัตโตนายป่วยติวhamนัตตะสันด็อกทรินไบเบิลกิมุลาวเอลบักวัดกีตาร์อากิมวายเลยอีที่ปะทินตะสังเกตนัติวhamวอทิลาจุมโมขัดจงเล่ๆโหตูนิงกิงไงวินนัตตะสันุนะหูฮิทิลาไอบ่เวปะทินินตูนี่าฮีวอร์นิ่งนะบอกเลยนะหูฮีเยซูคริสต์ตะสันนะ religion spread boarding kisu khomu na hipoin kuki propaganda mangcha a thilapuin hindutva new rising movement son tawdinga naman chau he vo thilo ho tunin ki gei tu ben athum na leitula chiding pathin leitula chiding pathin ham thila ham phot chin ning hidai avel vela inam pumpio cho ve lo pastor reverend koi ko hama chau hi lo thila leitula akan tomwa atiwa thila jong hilo chu amingol hoku alu gi chim lo tap kung phunga ngol hoku akan tomwa apen sawa akam wang pona hi chi pastor pa khu chi pastor pa atiwa adem sawa amen amen tiwa purana sa hi ki chin ta hi tai thil kham so varanasi ki ti monument chu kashi jong ki dema dorka ki tim chi hindu ho ding amun thing hi chi lai chu pathin ama ta ki phungin aban ta le Lord Shiva atiu cho aman chun hi chi mun ta cho hlan he ti cho hindu ho ding ya chi mun na cho hindu hong jing la ko he ti cho na ai le lei tu la pa chun hi pi se ya lei tu la hong dinga mi ko ki yeng cho na ai le Bhagavad Gita na support ki che beto bung som le ge chang som gup le gup na nang ma sa khu chi chu da ha win lang ke ma hinga hong ki pilu na ati ki cho ke man cho sia kon ko hu da kom pi jing liu ne as gim nei nan chu wo lei tu la thila khat zong ho thila ho ta san ho jesu ta san da na ki gela he wanga thila ho tu ning ki gelun bible ta san da na ki gela wa Bhagavad Gita alhagaw wa alung thim ma satena tu lut pi ho tu ning ki ngai tu win na ho hi shiva ai bowin na ho hi vishnu ai bowin na ho hi ko bru hin jesu hi nai sai po tu nin khang do loi win pathin in warning na bol hi Christian sa khwa leitula chiding pathin ham thilam phot chin ding doctrine am khapoi thilau ho tu ning ki ngai ton halina Michael Van Til chun tu pe chun gal na zo pi tawe ati chala na gal na zo pi tawe ti hi thilapung ki phuna pana amni te lep lep na hi jing cho ale tu ngai tu taw chi ve taw Bhagavad Gita bung som chang som thum lalina ki chen ta se na mel mal te gal ha zo si ka that ta ye chun lung thoi lo win gal sa ning ke man gal ka zo tai di cho na ya chu thilo ho hi nga seten ingal ka zo pi tai ta promise angai na banga bu housing so hi chu leitula shiva hong pa ko bu hong pa vishnu sun hong pa chun leitul cha ti ho hi ngai gal ka zo pi ta hong ti cho agal gal a zo lo dan nan zo la zo na jong in phun do be di we ata sanu chu hindu religion hi ti ki chen ta ke mu he so pi te ho ai la anga na chu pathinin satan chu aman cha thelo ni sa am atim salam na aman cha ya ku ki te hinga in so la ni cho as i Christian doctrine lo cho chi bible ho dok ta san ho doctrine lo cho Sunday school hung kaya pathin thong ki bul phu jinga taw jinga pathin dong singa alagaw in khu mong jing ho doctrine lo cho chi hi ta bang kil na hi lei tu la hong ki pan hi cho hi chi lei tu chu kon hin phu yam ti le thila pu shiwa chu na pat do cho hi cha pa na chu chi thui jing hi cho kum som ni som thum ma sanga pathini satan jonga man cha theilo an hi sam ki to ki ja khalo chu me lei tu la hi chi director CRT ain phu do pa ni hi ya chu thilana to hi ki chen ta ki si me ai le hindu tu sima chu ta bang ki mu cho nara simha to hiranyakishipu thilapu te ni tu sim hi velo chun ki chen ta se nara simha tu sima ale khabwa se na chun hiranyakishipu hi hin thilagim nei ta he di cho hin ho denga ama chun chapa khan nei pralada he ti ai le hi chi achapa pralada chun vishnu he ata sanin hauji ati cho ya chu hiranyakishipu chun achapa pralada chu athat tai atha thading agu ati ye chun vishnu chu incarnation ake khat sahim ake khat mihimin hongin pralada chu apa ko na hu do ati cho hi jo chun vishnu in pralada chu amang chain ami te hinga thu phung ni na so le ti cho ai le chala ya lei tura hong pa chin pi se kina satan chu pathin ku ki te hinga thu phung ni an so le ti cha namu wa itabai
ta ki lep na gim nei satan man cha mi ku ki nam sungai za do mi za cha le gi dam lom na wo thil ho thila nam si khat zong le le a he pa ti ho tu ning ki siun na lung hayun pathinin warning na bol lai ta he hil thei pho thei pet na hi lai ta an khilo hi azau ting le na zum naw hu na dinga by force na hin man cha dingu ep ham na ne yo shu na hin man cha dingu thagum na hin pat doi na lai hi chim ra sanga no hi chi ti chan ya no ke hla ma sangun tu ni ngai lut na one ma pathin na ko naw sang lo yun agup na a ke man ko hong tai ati cho thilapu hong phal na ama la ke ma chi tai ni ati ke cho chi kli phal le ele hi cha cha chim lo a thilapu in ka vil jing e ti het na dinga ala owa thilakul mur kha aman cha kina ke man ka henai ki ti le kha bu khat product khana bol kit u cho na ya cha ngai tu to ke ma ko hong tai ke ma chi ta nge ke man ka henai as parallelism ma chi dan chuna coincident lo cho chi so video a bol khat asunga hi super intellectual khat hin na to hi ti ki chin ta ki mui cho hi an chi ta bang hi coincidence silowa hi ta bang hi program mo nga shu do hi cho ke ma ko hong tai ke ma chi ta nge ke man ka henai ki ti chu a ki gong hi cho it's not a coincidence na achama mo su thile lo chu me chi betaw bible la exodus pung som tum la chang som le li chi simai le pathinin ke ma chu ke ma ka hi ati chula hi chi pathin ki phun na yawe pathina hi nai cho ai la satan chun hi chi pathin chan cho ko pi ki na ke yati ki in cho hi chi banga chu bhagavad gita pung som chang som ni simai le ke ma ati cho vasudeva krishna le Arjuna ki hona ka dialogue hi cho Bhagavad Gita hi ya chu ke ma ti ele leitul pa chun ke ma leitul am ki phung pa cho Bhagavad Gita inspire bol pa siwa hi chula hi ya chu ke ma kong tai ke ma chi ta nge ti chula as wo thilo ho na ko mang pa chu siwa thilanam si a hi in ama chun na hlep mong selo hi in ama chu wan tin lim le mel jong put thei ya chu wan tin lim le mel a honga hi in ye chen tu nin khang do ta vi ne na so piu na ngai lo ho chang sin pathin thua ko na thila in na hlap mang dan o ka hin ta do na hi tunin ki geron lang khang do ta win pathinin phat na pin lai ve ai la hong gai sang ding hi hong gai sang na zum ni khu ting lo na thogum ba nan pat dui na lain mi tha jong kho nan sa lo deu hi ai chu na comment ho he ki ve in mi that kho sa lo ngan na kam chang nan na put na vun kali ma chi ko so ding ki to lo yong dim se ne hi to ta bang chen mi nan tha di oi na lai hi ta banga sa ten na lap mang ta kau chun tu nin ngai lut on ya ma ki khial na thei pathin phat na pin lai wen hung ki khial loi wen ta ka tim ni we asagi na ke ma pin ni khu jong hi thugo ki im jinga hi ai na tu nin nang ho ka nam dei ta ho hinga ka hin thong tai December 5 ni ke ma pin ni hi wa bre lei tu la hong pa chu Bhagavad Gita ji pa cho na ai le tu ni metang Bhagavad Gita pa san holoi dinga Trinity pathin cho Brahma Vishnu Shiva cho hi ji Brahma Vishnu Shiva amin kai gop na Trinity kai gop na min cho Dattatreya's kiti so hi ji Dattatreya chu ama hi abar de man jiwa December 5 mi Dattatreya Jayanti day kiti so na ya chu hi ji Brahma Vishnu Shiva Trinity pathin pin do ni khu ta December 5 mi Hindu ho dinga ni kholo pi chla ai le lei tu ram ki phung pa chu a doctrine ung phut pa chu Shiva Jesu minang kilap pa chu ko bru Vishnu sun pa chu ki chula aju ta le tun vetango December 5 chu coincident ei po in hi chila ya Gita inspire bol pa Hindu sa khu hejing pa Hindu sa khua ato do sa le abol do sa introduce abol sa khat pa chu kuki propaganda hung pa Hindutva sim no gu pa chun December 5 ain sabkit ei bawe wo thila zong khat ho tu ni khang do lo yun kap hi wina ko ma chun na ka piu chu thila ei bo ni tunin Jesu Christian hi ta bangai ki zong de da ko dinga ti po in thagau thing jong ki warden du na ko dinga ti po in thagau thing chun athu thinga ei ho pi wei bo we Jesu Christian ko ni ting le leis ki chai dinga hi ati ele lei tu la pa chu Jesu he ne tiwin ahong lai chan in leisit adat che ri thila nam si khat ho tu ni khang do lo yun na thila ho pau hin na til ngol le wei ta na hi ye chun tu ni khang do lo yun ta ka tim na hi we ka bol theisun ka bol in ka sei theisun pain sei chu ai ai wangin nong lung thim khel zo ni kin tha ka nei po
ไอ้ลัดก็เต่านะจูปะกายก็น้ำมีเตหีฮิตบังไม่ให้สตันกิจิบนาเทเกยโปเวลุงเซตันทุกิเซโดลักิสโดนังมันทุตะในเฮสาวฮีก็น้ำมีเตมีหมอหอยเฮสอินลังทุเอทีมเทนาเป็นลังทุตะเละทุโจสตันนะโตนั่นแหละปัจจินนะโตนะกิจิตาเฮขันสันลังตูนินนะทุทิงตีเหล่าฮีกี่วันงาตะสันนากิบุลพูนะดังอมโปตีเฮสาตานตีน้องหัวเนี่ยก็เต่านะหงสิงไงตูนินก็เต่านะปัจจินินสังเตงตินมีตั้มตะดิงากิเขียวนะหงดิงก็ตะสันินอามาว่างมีทัดดิ้งจงโขสโลนะทีละขัดจงเตเตนมทีละลังกายเตเตหังจนอาเจ้าติงแหละนับบอลไงนับบอลดิวนี่ไงนี่ดิวอาเจ้าติงแหละน้ำปุ่มปีโจจะเวเลยหัวบุ้งชิมโจจะเวนับปันจิงดิวชิมถะที่เราละก้าวทิ้งสนุน้องหีเดียวตัวนัทธิลปูอาจารย์เฮเวตอาจารย์ Bhagavad Gita India gam pumpi milim song le thinga hosa alung mong sela koita chujowa e hola the rising Hindutva hin bola GMFDI lei tu laung kilapma CRT Trinity Brahma Vishnu form aman cha ang phun kitna tuai chepa chun azau zong na nam ma khuding a seya khat cha hi agui hun zo lo dan khat cha hi pathin na to akila alo dan na thila pu in pathin ka he ati ai wanga atu sei ho he ani nya dai su ing ki khel jing na ho jang hil chit na bol thu hi chu thila hi ki chit na phun do na hi tu nim beto Bible ahi tina sayin thuki dang ta hi pu second Corinthians bung som kha chang som li simai le hi chu thuki dang ta hi pu ye chu satan ama ta jing zong avantil mela put ji he ti sala na ya chu tun ya hi Satan jing yong chu vantil mela ong in ya chu hi chi Gita ji pa Hindu te dinga Trinity form simpa dunia CRT Trinity monga lei tu lang ki phung pa cha vantil lima nga Jesu mel pubanga hong ki sa Hindutva phut do dinga nangan siwe tunin hoi ta ngai to bin na thilo pu zo na hi chi ai Michael Vantin chu gal ka zo tai ti koi gal ro mala sala Biren Singh audio lik pen jong ata ding khat jong chu mi hon ai sei la piwa zo wa ai sei do wa mi chut pha le mi nui si wai khoi man jeng ai ai le na thila pu chun hi tin sei kini ke ma ka nam dei han ta te ta akal han nei ta win ba nui chi tin nam mu wa ki ti hot din na hi we atin ai le koi ki ti hot mala sala silmat apa na sat dang ball hung pe ku ki ho chu sat lup di hi mai ki ti ki yang na hi cho hi nam le hi khat thu dinga ka hin sei hi po in na thila pu azo dan pa chu man the hi lo dan zo ka hin sei do gon azo khala political issue dan in line gam tin sei khai di political issue ka lai po in na thila pu azo dan pa ta san thei lo dan pa ka hin ta lang ai tun ve ket to ke ma ka nam dei lan ta ka ki lan ne ta win ati wa nui chi tin nam tin ho wa ki cha wa ati na ki cha ding ati ai wanga tu nai chai thil su ho igam sung ma thil su na mu chala koi thiwa mi dang in mai thala mai sipe kap jong la koi man a case nei lo ai wa chu sipe kap hi jong la sipen e tha tho hi tho ta bang nam wang si te chu i pi ham choi ha sei di kan nom poi ka hin na thilo pu man thei hi lo dan cho ka hin ta la gut mai ke man no ho tu ya ka thi sa ta lo ding tu ya thi hi a sei zo wa ki tor jam nung jing thila zo sei pa thila man thei lo pa chu hi ta banga chen hep ngolo wa no amen na ti ngo daum be se lo hamo so pi te ho thila khat ho tu nin hung ke ta bin group ma khui bi sei wa thila pun thila ho khat hi tai sei cho ki mu ye go a ipt ka ki het mo sa du no ho banga imu lo iza lo dana thu ki sei ka hi po we di ki cha ai la don but na chu na mu chi ta bang hin se o thila ho hon pathini 2000% ka het chi na hi na tiu ben akidang mong hi to ma mu chin he chin ho chun 500% be proof na pi thailo ham ati na ki da ole 1% 0% jong na proof thailo hi thilo la akidang loi na hi hilo ham ta don bu chona ai le abana chu pathinin o ai vil na tiwin thanglin sei o ti lo ki sakit lo pathin ama ta sa ta ai vil na tiwin robat ti lo la ki mukit lo akama po do na pathin do nangan na pathinu ka hi dinalai pathin la kai ma ti ho ta sen ticket hi te be ma chim na don bo ne so pitio na ya chu cho hi min
manui mu sit na hita banga na ta san naw thila na ho dan mina sei ho hi kitchen ta na chi thina ka in ta lai ya chu hita banga political issue chung cha ke mami malai ma cha sei din ko po in hi jong le na thila pu in zo sei ho ka in ta lai ya chu tu na hita bang thila ho hi pieng tha ta win iti da na pieng tha thelo ni wam mai bula pathinin khunung ting le thila tu sia mi tam ta hung lung lu ding ati hi chu ho khela thila tu sia lung lu koi dang ni hol be gu ham na tu ni khang do ta hi ti ve ti pe ra ka sei do nom in ku ki propaganda hung kilap ma thila pu chun hindutva phu do ko ni nong hom pathin thu iya sa lo ho lung thim mang cha tu ni in na kha do thewa thu ki tin het thim wa le kha do na bailam cha hai tai chong le pathin ho na a hi lo wa thila na to na iti khan to jing nyam na ti oi tu nya thu ki sei pai na ta san wan het thim wa le dat khan na pathin na pi pau na man cha wa le thila na to na ti ki chin ta no mu wa le na dal ha wa le gmf di ai chung tu jan ka jong ham pap pula na thu go ma go pe di asu mang ha ai lo hi mingol itam je wa khang to hi mi ching tam ting le mang pe di tui mai banga ya chu angol ding ki chu lowin thila ho ding ki chu lowin pathin ho di ki chu lew hi chi lei tul khu het pha jong he lo di chu tu nya ka sei do no mi in koi jong le pathin ko na nga ya pathin o he zo sin chi thela to hi si thila na to na hi bon cha he thim doi tai ka ke pai